Ebusia for me mobibia kwaba by emergency Ghana TV so ebusia for nsaka video we ya na wa subscribe wa like na wa drop comment no so our comment section ho amame na ebusia for me the story be ebe femo efa ye nua ba bi ode na sem ebe dan ya ye mame ohinini ewo ahimfie TV so na sem ode by ne se na oni bogebi na na etwempna na obehu se bogeni ne ewo yele nti oni bogeni ne ejaye na be me bi okohia no ebusia for o se dia oyema bema na anasi japadia no wonia no bema no etonye ma lady no e dia asem no ebe pie mu ewo ahimfie nkomo so lady no ba ye oka se ne boy atompo agia na boy ne person di sika no ebe ma na ebusuafo ene maami bi ababetna ahimfie TV amaame no so kika nsem bi entebusuafo ye nsem enyenko ne yenko tie mu nsem na sian ehina ofiri ba ye kronom ani yabani kuradu kwami alaji kroyala be mu alaji ya na nsen ya dela edini ba ye yi approach be fa ni onu no gira daka mu ko oda ina yifie majuli mami na ho te say pacho yo me so me hoye oba me show so me bible kuro an na bibi focus ya kasa precaution abodi an cross so pede pacho me pe bible ko yin asole pacho me ko roman yo ni nyame asumdwe nkan sunsun yo pacho fansani fatoso me pacho bodi ayem Julian Sian sada bible yeso sa sama making no kretro do min nitro erade bo oda me pacho asama wo ne say me baba ene kwame alaji it's 9 no kwasem ni na mempene so adena na mpene so me pacho mi wo subi say de na me hu say one na asetana no na me honhom ene na emfa say one na betena tibi ye bia me kan bia enso so wabaya ko hu abema na abema nti no ekoso ama me preya hwehwe ba bia wote na nkrofo so kan alaji na samu chemiti na in fact na mani abrese ni mama mani amre a ebedru ba bi ne be ha me ba no nchen na nkrofo hu alaji ya ye kana asemi me ba no so no hu be mada yo entamote no kwase ne nipedi hu adanse akofa abufu ntese obeka me bla ensuo ka ene odi be hu no me ba ne na hwe ensuo no so ene ma ne be hu no ti no kwasem ne mempene so no me ye bia anti obi kire me ba bia me hu ne maame ti me kwa esa na nya ne maame na eye maame bi a wafa ne se ne ba enna wo so sole a o ma na aduane ne ade nti onso afa ne se ne maame wo so ano ne ade na mde asem ne nyina abo no wo kire me se no kwasem nya ne ba no no na ne maame wo efin so eti no jesi ekopo maame se na one me ba no so kra akọ ehoda ayo eti ne dada me ba no ene ne call maame ho ene e call maame ka wono ane ba no ho nsem beble enkoyi nkrofo ma no kwasam na me kam dem sa to bible so enti no na chese mama mani amra de ekono ti de bia nsese enyin kurasa awu me pa che onyin enuabo akoso no alaji bie na no anu obodua boy no obi na no anu obodua on de dua be kunu boy no enti e ba say me kun be wi tina me di kuna na me wodem eno obodua ma me fridem ye ko chinchini ko ni krum omo se ya na ye meda ne dua no fi say asam ya no de bodua ye say no me hwa a me ye nifo ti me no ni dua na chi enti efri hono no na say me de me hwe me ba enti wo ye no na chese me kun nya nwe mpa cha kasa ne nya mu na me kun nya nwe na me kun yale no na me ba no so ba bewo enti emu na me ba no enti yi ni free hospital na se den ba mo na me hwe me ne me kun ne nyina enti e pe dan bi ofi 15 million na free one de ma na ye de ma me ba no se de bia meti ma hwe wo mu nyina in fact na edin ne ka kire na na kwa me no and also man ba betwia na alaji pasai o de 5 million say em fan to ase ne e de to ase ti na no kwasem ne nyam fan ma afiewura no enti ho na na say chop money nsama and o say em fan no nya chop money enti o ba betwia ne nyina abum enti wan sa metwia ambum wa metwia and o bre 4 million
say yɛmfa chop na saa if ɛdan sika ne de ɔbɛba abetua nam so na sɛ nyinsa awo abam ne de ɛsɛsa me kɔ fam no wɔde wɔhwɛ akola no etinam ɛhɔ ne de na sɛ megyae bibia amanak enti ɛkɔba sɛ nuabɔ ne bi bam ne ade no na ɛdin ɛnu akyi wo saa ba fie hɔ wo ba no wasa bɛda ɛdan na akola ne dem timi sister ba hɔ ɛno wɔ say na o ma no so amna bedem obeda awia na sɛ waba sɛ obesra wo mo wada hɔ won kwada na me sister ka sɛ obesa ne na banyam eyo to ka chen sɛ na wo ne me bai anyem na wo bo onu asa na wo sa da sɛ ɛna obeka kyerɛ me sɛ mama boy na nkono akora ne sa anyem a ebe ha me papa tia me ka chen sɛ wo ba ha ba de obi nkasɛ ma ha wo ba na wo da ha no mo de a won so wo ye nkyɛ eti sa wo da ha no mo a ebetima akɔfa ensem bebraba eti wo ba na wakɔ na me kan si enti yakɔ wa maame wa ne de ɔse an wedan ɔno atu aka yɛn ɔba hɔ no mo wakɔ kwan so ba no ɔbɛ rest a yɛn apam no na da bɛ no atu aka na na sa ta no abetu aka me pa cho de sa wa no 5 million ɔka so ɔde to ase enti yɛn fa ɔsan ka ase yɛn fa nyɛ cho no ɔse wɔde atu adan ka no ɛna me de me mfi no ti akyi wɔsan bodua ne biem sise eba so wonu onis kanti wona ababewu tini nyina ye me ena me de me se ene papo boniu ma family ena akura ni wan to aso bim ena ye ne ya na mabroko akura lai eme soso me de me kura de me nim se no woni me nambo sesewu ti akiri ni akoya akura surgery e won ne hwenim akọ ne menim ena me se da bi nye ono nko na ne ba no me ba no nko na ne ba no ti me amfra no na me fa nto nanim ɔte ase a ɛne yɛyɛ eti ofrɛ no ɛne ɛne kwasa ɔba na me kan sɛ no ɔse ama a yɛnkɔyɛ si akɔyɛ na no to na ne yɛ nam sɛ so wate ase de ne no ano wɔse ɛne scanner mo gye nam sɛ scanner me nya hu don bɛgye ɛne wɔse ɛne me de ba beto ase sɛ ewie na sɛ de ɔmbɛ charge no nam de aka bɛso so nam sɛ mate me anam ne dua abɔ ne moment no me mpai na go me musa ne hwe ti me ana me hwe me ba no ene akwala ne nyina hospital ka mabɔ me kasa me ka bible da he ne me dance ne enso ne nyina mo me ba ne yiedie ena na mepe me ba ne bibia da me so akwala ne bibia hospital me akwala yakɔ akra ibe yale bo so me ba ko na me akɔ pampa so be se empram po hwen mo jam yesi ne nyina me musa ne hwe da enti wo san be akra san be ko school enam se maame wo de san afra no wo beka se wono sa de wo te na no obeka se akra ne ko school ya mana mane enti wo de san afra no wo afra no no send 10 million me pa cha 10 million no school bie no ana ye kwa a ye nya school ti school bi na se ho na gu na mo start foforo enti enaja ye de ko start ho sa enti eno enu onim sa akra ne ko enu anu no enti me de minimu di an bese 3 months pipini ena me ba etu kwa nyankopon ya ba nya ben pa chan okoi pa choko Germany okana eye me sister bi na be fa no bo me say me ble eti o me ya adwuma me hwe ne maame o sister no ya mi share pa so okoi we nya be say pa cho 3 months pipini ya de radius ena ai msa omo kono boy na connection man ye wo mo ebu mu no boy na de beto TikTok ti ohun so ba ni tu kwan pa cha wo TikTok na wo started na kasa ne nyamu woman na started ye sa we hu se wo ba na tu kwan eti woman na no de na ya ne maame no woman ni fra brochire bad within satam na mu na woman ne friend say wa ba bedru ehwa one ne kasa we se ne enkra me dem an odus beble ene wa yese won fama ehwa na sister ne ka chere ne say wa bedru no ene wo di odus bebre say won fama me no ibj odus no magibi ai bebo ana acha me makasa no mu ye ready ene wose na akwa me wo bia wo me free woman me free kwa aba na metimi afro pen mu some days asuma me ni so this one is so fine fam and send me ena sister ne de wo se won na satam kram kokwan so sister na fan send me ade chinya no sa ya mienu se wo de ama me won fa maame a ene won fa maame wasan ya mienu na da wo ni mu number me pa cho se wo ni me number mpo me kura number bi ba me phone so
ese ma ye wodu ama why e wo na live akusu kotie why kotie nsema maka akiro ti me hwe no na se ayem sa wo no am se nye wo no na me se kwa cho me su me ye bi se pa cho obi aye wodu ama me na me hu me su me lie ni we na me yusu enti onipa kroma mentene nka ehwa ena sister ne sa sande de woto so mienu ne maame ena sister ne say ko report me enchi ne ko sama na hemfie eti sister ne ka kire no ma yenti good morning at say I mean can see me chlo nyansa yenton kasi mo ya chlo onu abusu ya on ya na mo klimu se mo ye nyansa fo ba se metena se a adwene ne ma bi ho a no hu ba bi amonkwa mo nyansa ne fiba mama se wankra so on kan show mama se wakuntu nyem na mdo ko yo ba me do beba mi dunya me se nyem na mdo ko akuntu no ba me do beba ama do ba me ba abehye me nsansa na wako nyem na mdo tu kwan no ba me do beba Ghana ama de me ba na behye me nsa ansa na wako de bia mka so no abusuafo mo fani pase sebi ye jimifo a mo se me boa oni be ma wo tu kwan kwame me tu kwan what the same say me no me wa ha na me ntam nya fan pa woni me ko be bi kakra me ja akra na ma me maame bibia ni a woni ko hwa akra na keke ana bibia ni a kwame wo de ya afle na busa akra na se kan sa keke na me kan yu ana da bi na hwese me fle busa akra na se ana se me fle musa na se wo de wa kan wo de o me ntimi kan to say me ntu kwan me ntimi kan to say me nko baby no I have no right say me kan sa but no right say me kan to say me ba na financial me sansa na wako unim if you are no there no uni hu bi ma enye o ma me na be hwa akola no eye me ena me hwe no sa na me mini ho a eye wo na be hwa akola no se wo uni ho a enye me nana enye me maame ena wo se hwa akola no eye me na de akwan be maame na ma kire ni papoti akola na nkone ho gwandu o de akwan ba be hye me nsa ma yo do ma won se wa so fa maame no nkan che ne se eye ne ba ne o do atukwan e de nyame ase by me be do be ba Ghana ma de ba be hye me nsa me do nyame gwandu me do be ba Ghana ama de akwa na be hye me nsa atukwan de nyame ase. Right now, me na kwa me, and near my 100% chawa utukwan no. So I don't care about you. Never. Me no da. Ade obla for say na ntukwan. Say na asa betena Ghana ha. Obla for say na ntukwan. Say na asa betena Ghana ha because of umami anu asema obi nipa jimi ebuse nipa nyi nipa apart from ne ma no. Also me na asa besis Ghana ha. By me in life, obi so me sama me 10% se kwa me duwe fa bobla. Many mabuso ne wakan 5 million shame so and 500 cedis se kwa me dwe fa start ablabo ba enne me de me se si me buka se nyame anda romance no kwa me so metintim ya ba wonu amode omunya aboafo mo so mo nsa o na so mo se sisi Ghana ha enne kire se hwe so uma oyonku ntwa nkona untwa duda no 9 no 10 in life o maame wode akwan be ba ableme me person ma mum na be ba wo ba wo kwan do be return free baby a wo na de akwana be sheme sansa na wo wakwa ya de amana yi ana sansa na wo akọ build in life nyesa wo de akwana ba be sheme sansa wo Ghana ha nyama kan market on the wall asem kesiye e be ba wa akola we hu asem kesiye pa asem kesiye e be ba e wa akola we hu se utukwan me nim ho hwe se me nim so utukwan nti me nim ba bia mba no me zemba no wo ho nti later won e be so wo ni Ghana na me ba no we no when I say yes Manchester ija wa no when I say Manchester ija wa no Manchester ija kese pa o de Manchester yeah ma o de kasa no mo hwehwe de o se akra ne be ira we ye report on enche yes because o se akola be ira de ada so ba be ama ya baby sa no wa esa o me ye chi no ne ma ne bi wo ha
your police case is straight because Maudi Kasa. Timmy Pacho, a bass, a grand queno. Me, my sanka, my friend, or not, my Jimmy the number on my banner. Nanka, my friend, I can say, my minia. To one woman named Akran. May Yalakran of the Kujania de Nin Adam, Nanyamia Dumna, Mrs. Starbuckle, Tiakrano Womeho, and Tinka one woman, Nakrano, Ocean, Pacho Debbie. Me and Miakran Bibia. Boy, no one shall a capreba. Mia dear, no custom by Bonin, or go school, Michiani school fees. Me Pacho Debbie. Akrano say, I cut 2 months, no, not 4 years. Etty. Asami bayi na be ne twatwa odi ska ba se bi anteje ana bibisa me pa cho me ade sky twatwa ye se be e ko 4 years ni a odi 4 million say yen san fanya chop mun ne ayi no be ye fie nan ni e ko 4 years ene de o ka say dan ne sika yen fanya chop mun no anu no eti no achi na oto na me ni ho me ko oto pampers ene ayi omu na wo ayi ti me ba me na me di me ba ne djuma pa na me se wo de ba na chese wunim na no obeka se wo hwe akola no ade na wesa wa mafi osuma wa fle osoto na osia na bontinji ti na me bu ofu me ba no so eti we ne ba ye na me fra me ba ne bu sa no was na kwa me na kan wo du no se wuku ada bia obagiska wo ne ho anye wuku ada ya wada sa ba ne ko giska wo no e bia na ba ne ko gi no kan pa cho sa tam no onim sa tam na me de ko kwan so enna me ba no so me friend bisan wo se hwan me ne wonti no kasa 2 day emprenu ne nyina kura no 100 cedis ne emprenu no kwa wo ba no ka kire o wa ka kire na o musu ban no ha in fact e me ya pa se o sa sika no kura no ko giye so because me bibia me ana me ye bibia no e kire se sika bi free baby ba won chen minimum tale akura ne sha e kire se e free baby abefra na ne no mem so eti bibia ya mia me ka wonyi bi gina Nyankopon anim bibia mia so eti ma se yenye den me pa cho se no o se o kan wa ye odu bebre wo se an me obema me de me sa bo me yam ama me de me sa gumiti hello Majeso Alaji ate say Adum Kwadu maami aba ha se si ase wo se akola na wo ne na wo no akora ne be yira wo be ma ne de ntoma bɔ ne yam na asɛm no de eso ehu asɛm be ya Kwadu ge na wo ne na wo no wo maami wa ba ha se wo se akola na wo ne ho no akora ne be yira me se akola ne be yira ana wo be ma ne de ntoma bɔ ne yam to obeka na nsi we kura de hu hia so de ba ha we ye criminal case simple sakola be yira de a obekunu no abeyira na obeye ne den by audio edward audio by aye enye se bia wo boa wa wanu mu kasa eti de ye pese ehunu se ede enko a se wakola no watu kwan fine no nokure mu ebeka no sakola no atu kwan de a abamu wa yi ana so ye responsible bia wo yere woni oba na tia ono na wo right so wo hwe ne ba because akola no ga ni ho say ye na ga na wudi a ana ye say boy ye wudi e say on fa nkoma onana na kwa mi no se bia wa ware oni oba na ti kama de a obetimi agene ba eti sade kura ba e ya botre na wo betre tin say akola no bayira na ne maame di ntoma bebo ne yemo alaji eyede be nko a hello ama simbi eni ho so say criminal case say wa wanu masemo maame di odio na ba ye bo mama mate asimbi eni ho bi no pe on fa nyame asimbi eni ho ma ko ye case ne nche no because ade be chene bibia yakola na wuntimi nyi hu ano koye case munyini free so koye case sesia na ye nche no niema ne sign bond say akoda no gunsu gunkra we eye simple because bone ababa mu anitim akwanto na oba na tu na ya ne ya di for brem asama le wo no eye ni ya ya kan se kra eye ya chiro taki
take a sino na my lady Mr. Audu yentumi yeni adaje abranti wo yenim na atwere ekuta no oba ye huin ona wiase nyina nyansa kura no kwasase mo ka ye me ya nyansa na pemba frade nti wo adaje a wo betuma e Audu osusa ebi wo 5 minutes ebi 7 minutes woni adwuma bidi woni abrabo bi yibo na ka wo dwuma bidi wotumi hyede mu nyimi ho sa obi atu ni kwan na ahye wa dompem ene wo kwa wotumi so ye ne foko bia na ne ma me obetara sapa na ne ma me so obesole abompa ya wotumi fa ne ko bia Roma nya me dada no wotumi ye wo pamfa ne ko India enye djuma maami tie wonyame ogira no kurachi o ne kwase aye nyina yewu ne kwase wonyame no ye ultimate baby a wode wo be kɔ no saa de no wonyame ne bo ne kwase wo ba no bode be ro dia no dabi nyame di eti ade kro no be ye wo ba na wo ba no wadi fo oni fo bia wan hye wo ba dabi na wo pese kwadu no ye mobɔ ena awurade ne to kwan eti sa twetwe bi wo hɔ a wo na ese abosom no so obu di asem no kurama o na esi ekum bia ka na wutim no ada wo kwa betu na kum ne kwasem a obi antim no na esi ekum na akwala na oka so obeyila no me se sa asem no e criminal case report ni eche no no sign board sa akwala no kusuku kra yebusa na spiritual ni de obo a what to be fa ba ne man da ebia na kwadu no to no so to kwa wo mpai broki hata tia brante mani tri bom pa malady emma ya wo mu se ukoshia be ma bi efe ne sakraman pa batan mame untimi na da udabi oti wu abemu aba ko pede kwata samsao te bia ho nsem malady no nsem egu apawaso a egu akwemu ba no abranti we akasa o se edini ko jail because we udini yankasa ne kase bia ye udisem me kun me sew me shubase me sewa na wo no obi twem bran wale no na se oba no atire ho a o se mekuno woni na kwatwempra woni na wo nyo na wo no wo shakwala no ya ka se wo hye no kontina edi o kire boy we me see so wo bati se sakra manya this abranti o yamaledi wo na da wa brabom abibia no eye wo kramana ye bo sa na abranti aye o mama mi na wo mama mi unto no na yetu emaba ne fo ye no mo ntiase mami ka sembi ye be say ababa wo hia brantie sakra me brantie we o po sa kwasa sam sa etu ku dinachia ne wa brabo ne kofu malady abrantie wo ye nya ne mani ni san kwa asem no mami yi edurum le bia e o say ye hurohum kakra etu na mo ye batan se wo hurohum a kwase we be ma obanaba ebe shi obi ai we obeka malady wudi agroso betima se wase si edini medi agroso akwase wo so be se akora na se amama odede na ebe shi obi a di fo jade okeka no ede be na odi be shi woni na ti o woni na ti ada busu no mu ni asem enye se busu mo obetim kwa kwacha akode kuna na enu ne sa sana meka nye huma sem so si enwura huhu na aka malady sabranti wo no ono no onam ede fancy che kwa na abra akora no onu hu dasan mu because obi a wo ye voice ede abena maame ni se akora we chasma oba na mfana me mo a obema ndi sabo yem di abranti wo betime kun malady abranti adwumbo no wontirim wonkuta ke papa ede esre Ghana police abranti o daso yi what chrono mahene afrancho wada wuruma posifo ensuasi police nyakopo nhyiramo omo hwe nsi a abranti amoche no ne ho asem na asaba yo ne ba wa wono no yakasanya ne ba no ba konya odi ne yire ga no ne wuye ne faso nse memena ba no de akwara be hyemsem ada oba no woni mbabia no ameche ko wai ne kwaje oba eti ebe sia posifo ensuasi police yes asem wei ye mama amina boy sia station officer yes tu jai me yesu sem ye case ni enche ene kwasem
so ko je ko tena wo ko ye anya hwe ade waso ba ye de be futu be ya timi kwa ne maame kan ne ho asɛm kyerɛ wonye ne papa ya wo ye omo sa mo maame no de aba wasan di abofo na so wa usura wie wenya bibia for guys no magigi o me no didi nkwata sa wo be na ye dabi forget it yes send police ya boys for wa maje forget eto mo ko gina team station wa wa che bi wo mo ko gina no pa no mo keka ma de o ma ye ma na enti obi na ka kira me bra wa abrochire me kura na me nim enti wo de ye ya na me honhom kira ka sa kira me na me ye wia ye gina be di achi akonsu ase police station on ye chi abrante de ko ye na ye nkan kire station so na pai roman ni fa rozo for bompai e dey no betimi dey ayo ba so ba me ye de na ba but the criminal aspect ni dey and you say police in the kwasem na bompai ne kwasem ni ehwe yame o tumi ne kwasem because odi kwasem do malady odi kwasem pa kwasem na abrante die as obi antimi nka che no ana nyansa kwasat sew wo nyansa be na wo ene la that de ne ka bra pada suma ye li dikase me mo no wo be gyan ye nim ka che se ye kenyansa kwase wo dum nyansa abo toliwa adwale ko dalbi wo ba ye wo moto kankan wo timi ncha ni ntimi kase bia ye kwa ka ka che se ye kenyansa wo dwan wo ye wa yi wo ye be ma ye ka be ma ka ho wonya kwasafo ma no makoje duro ena mo so na ka mimi ba o mu a masa me de mi fa ko police station me ba be gire wonim ni enya yakunto kwa me awe ofu yi preko ti se wo so de na kwasasa na je se ena me alaje na me alaje kwasa na nim no be ma podua edua ne be ku oblante wi bia wo bobia wo ye nsuo wo ye nua na utie me na alaje afadua ene nsuo sa podua obi dua mu kuno ezo mo to ayedai na kwasie bia no afra mo na mo susaso aponchi we na wabodua na mo gina ho na nso mo ntimi ka wasem ade ano no kojiji for guess ade di ma forma majwa kwasat se we difo maladi mi no asi maladi medase kwaku alaje se sa na efre no maladi oni aduro bia kwame alaje oni aduro bia nkwase akeka we say yaw maladi se broken heart ti obi die ye say ye ebi die jimi say ye eno ode ye sa na mai ma me hwe die wo ma wo say we ye ne se oso obehye wa akra na se no eno die police for asem oni aduro bia oni aduro okoje forget de kope ma na nje so wa aduro akwai maladi hwe wa ye bofo na onam se ya na watu ahwe agukwa e say nipa woti se maladi adwempa ni tirim onu obesan maladi hwe enipa echi enawi anopa nyina ntie se wo ba no anhwe na maladi abrabo no hunu wo ho ano we obeni na musa wo hunu wo ano onza ye ne dam no ofiri se maami be bo asesa na nkwane ni nyina anya yie na de aba ana nyame adom maami be ya tukwan eji ankwa ye woni na nete ho no watukwa obefa na konti no woni le baba wo waduro maladi dia mekete kwame alaji ni se wo ofiri se wo wadura onkoji aduro no fa nko embezi ne mo no so nkobi edu ba bi agimisem we na obi ne nam na wo ye wodio de bresabe maami a wo ba mo afa ne ba asem we sei maami a wo ba amo afa ne ba die sei no maladi na mi bisa se wo betima kofi ozo ko akra no kra biem akra ne o moja de na zo betima ko edu ba bi mema ni biti se sa be ma we o mu nsu enyansa nye abema wo si so be so bobra who complain be nyina maladi anya papa ensem yetete fa be mai hu any course ye wie programmer o mu fra maladi anya papa afrantuni ni important wo sa trotro se den wo tim ni ntino kwase asam ko a atimi akwaje for guest ana oba obesi ana otode wa won ma branch e bia so ne namfofo o maje for guest e maya mutie ya munim kwame alaji suban owo ma ne se waje for guest etu ohun no tia pe maladi na udi na chi sabi odwan okasa una agiru so fe kama pe maladi na di na chi enti mane mema munim ni nyina mu na munwane se wa kakai no te kronom eni afrantu finfin ho wo oteka mu na so afra kramfin no maladi wodi sei di nkrofo ma ese nkrofo ma abrabo oni wenyim na wo tugu na wo se maladi nsema yetete no secretary wonim nyansa aka afra ni ko back patch okra o te ngwa asema akeka ati do pebi o mfanye no na maladi sa chese waye odi onu so wa ha na maladi de okan ye me dane se me pese mu no secretary wo so ye driver ni na se driver ni a da ben wo nya time timi esa nkwase wodi owi obi a wo twika ko pesika
abedi se ne wo ye o atade e se wo kwasia wana ye ya na atade se nete wo twetro ba ha sebi maladi enye si ye gu na num ase ani yanka na fidikasi eso condition ni ete oba ya opie ko still na so akoye se maladi adwuma ye nti no ye nti me nkamu asem akoye ka bia hwe ase okwa de obehunu bia on so ko eno tum enso di abranti aye de yanka ya no tum wura ha sei sebi wo de teka mochi enkrofo titim eyi umato mu nka kwasia wankope roro ye ho yi adwati bia ntwu umato mu edi odi nkwasa tamame otimi nkumo bia oni aduro sabi maladi so wadura no o kire muso a won kire dwan akokọ ye ntakra hunu we ni aduro eye nsem hunu ani keka hunu anu okeka obo maami won ze maami na kumehwa na sabi maladi me fia fiche no ade fire ka memmantam na boduam na wo bede na kwapie eye no ogina ha oka kwase asem maladi maami jesu no usupia wani na nketenkete ebeyi ya bana de wa pre won ko case tete maladi enchino no sabo tete no sabo maladi eti kwami alaji maladi ya de maami ni ne nana no ani na busu anyina hye ne nsa awa fidikasi eso se bibi to akola no se bibi to akora no ana maami yanchi boy na maladi he akoda maami de ne ba won na masisi ye coin operation ne minute ne hwinim ani ne minim wantua 1 cedi kwasi ampani ene wa hunu se wo ba wo ba bi se akwa ne bayira obeyira wode aho kwami alaji e da maami ne nana ne mani nyina hye wonsa so mu gu sugu nkra ya bisaw wote kronma francho mesi wa hunu ma brantie yi ade bi ode ayo obi afabra abrante bredu se maladi sensa wam no so okọ se prison se central no so okọ e wo so okọ e bi se mefri na no ba no maladi eye ntimtumu ensem na time okopese ode ma no ho na sebi maladi de na me hunu nsa awiemfoma nwene won ho abrante yi awura no odi kan ne ma se ne ma mimpo sebi men kama mi ensem basa ma mi niema nkoyi enso awo banka sebi obetre kumase obamu oni ada wo hunu ka achi na betua he ma monko asema wodi ofa we ba ne no ne na wo abusuafo ba no mbeka no adi o matem be ma bia ni fie na de toto pasa na kwa kwesi asebi maladi okwa kwesi adifo san kwasi ade a wo ye ne me na te asese sensi ebe so ha na maya no me kambiem mo abrante amu so mirikam mo to wuram forget send kom eseni bottom grado body guso no akansim ana odigina ho no maladi abraso se wo so ojai san kwasi asem no ebusia for me do bibia sese ojibrema ye kohwe video no eba ye abema no dide na oba ahimfie tv na ye ma mejeje ne so no ne ye nim se omu ade se penya fro ene wo kasa hwede wi a woni ye maame kasa nti eno na abrampa ene oso aka no eno na omu aka no maame ne de onkoye case because obi ba ena odina ba asase weso ena odina di mpema gwani na agwo ena opese wotiti na brabo obi de ne ba asase weso onu kwa onbo ni bedua wo bema na wo timu de kakra na ba bebo ni bedua adenti na meme bi tisa na kani mami ku na aka wo be ba benya ne na aye bibi ne na wo enti enu anu no omunye police case because onye ready so obekasa onye ready si obekasa enti we me ye sure pass lady no odi na asem no eba ahimfie tv no asem a lady ne ka ye 100% eye no kre be man neni nsu ade ofa we ya no ni we afa ye fu no ni we ya wo saa na be man tie enti busiafo ne picture na e dia two screen no so no obi de ne ba asase we so na wuti mu de kakra ubeso wuku ne ba no efi ate asefo asase we so nti busiafo ye youth no so ye mfentu ya wofo ye nya bema na ya wofo ne ye kasa ye make sure ye betie dani de ni ameka so omo ba ewiase we gya ye nyu nti omo ne ye kasa ye make sure say ye betie because sometimes the issues bia wo de be call ma menche no ma mitimi tufu ene wo kasa ka kira wo se me ba twi wo fi ade we hu na so ena maso odinti no na still na wo do hu akwa ede wo do hu akwa akohyem nti busiafo yentu ya hufo emema ne je omo beba na so papa no
ni asɛm no aha ɛna mede mu ebesisha no so be subscribe na wa like na wa drop comment no so ɛwɔ comment section no edi a mede so ane ketche mami esi Ennison yɛbɛsa nso edi nhyiemu ɛwɔ fidiem ha se nso ebio ebusiafo.